Kini-kini dashan Meghalaya bengi piang sngobai pi baro asya ketup Khubor jangi mentaka step. Sya benginya pash ki Khubor ki babnya nginya pechwai ki mat ki bakongsan. Bu Menteri Rangba ke jela u konvat ki sangma ya umau nongrem nak benta ke jingte ya ke yeng school batmai jang ka sokha government higher secondary school. Sapriang ke jingpang African swine hakeleng ke East Giant Hills kentu katnat veterinary ya ki nongrep ban pentip mardor ya ke jingyap jungkisniang. Khat Menteri ke Safgar Pedeng Upiyus Goyal ya ki jela ban Bu Ahmad ya ki jingshalan Bu Thong kumbashi trillion ha ke jingyalang Board of Trade. Bat ara ke Egypt ha ke jingi shoot penalty persya ya ke Australia. Yok rong ke Argentina dah ke jingjap pasalit ha ke extra time persya ya ke Cabo Verde. Mentang nya phashwa Shaki Khubor na kelengga jela. Menteri Rangba ke jela u Konrad ke sangma hinin ke ski lebu mau nongrem nak benta bante ke yang skul batemai jang ka sokha government high secondary school ha ke jingya lang sam khusnam ke bakhat nyo bala pelong da ka all sokha development committee ha bakren ha ke ni ke jingya lang Menteri Rangba u laong baka puli puthi kadang long ke jing thmu ba khmat e jang ka sarkar jela Ula banjur ya ke jing beitingka haki brio badai ke nongrim ke baskem tam bante ya ke lawe jang ke jela. Menteri ketenat puli puthi ubak lakmen remboy ula penbenaru ya ke jingyo jingarap pisa ke balai polak na ke benta ke commerce stream jang ke jingte school. Jang ke teke school. Ula banjuru baka sarkar kandang beteng ban penklan ya ke jingte school ban kentiu ya ke jing hikai kinong hikai bat ban penhurai ya ke jing ai jing hikai kabaya day bat ki saptrekam hakani ke program la penkup buram ya shispa lai phu arngut ki samla pule ki balapa tha ke kerdan first division haki examen SSLC bat HSSLC nadu usnam arhajar arpaway hadu usnam arhajar apunrio kum ke jing itu ya ke jing yat shaprang jengki haka puli puthi bat ban aimen siamru iki pateng ki ban wan. Decisions which were not in some ways centralized or part of a larger strategy or plan, and ad hoc decisions kept happening in the education sector. It led to a very complex knot of strings, you can say. And as you know, even now I think some of you may be using the wires for the headphones. When you have to untangle this knots, you can't just simply pull it. You wish to pull it and think it will be fixed, but it doesn't get fixed. You have to untangle one knot at a time. To be very careful not to disturb the balance of the other knots. And slowly and steadily, as you untangle these knots, one by one, which takes time, finally you're able to get the entire string untangled. Friends, that is the analogy for education system in our state. Last year, the government have taken the decision to upgrade, to open a new stream in Sokha Government High Secondary School, the commerce stream, but we didn't have students last year. This year, we have 5 students, if I'm not mistaken. So I'm very happy. Since the class has started, the government, the education department, on the leadership of Konrad K. Sangma, has sanctioned 30 lakh for the commerce stream in this school. So my dear friend, it is very, very important to see that why the government Kajingpang African swine kadang yai beteng ban sapriang hakeleng ki benta jang ka East Giant Hills district haringkat kijing sapriang ki bami nakisnong wapung jalapet bat kiwe kisnong
District Animal Husbandry but Veterinary Officer Dr. M. Lamare ulaong bakani ka jingpang kala sapriang hakeleng kibenta jang ka jela Meghalaya bat kalakta komba prapaw hadu prapusan persen kisnyang klam da don kanu kala jing sumar niki dawai bala ban ay ka jingyada katanat kalekin turu yaki nongrab ban pentip kloy yaki jingyap jang kisnyang khnang bakan la ban penlong yaki jing toket ban ay jing kersyan kat bala iki badan kam Khubor penyat kilayay banru syapang ke jing dankam jang kilat biosecurity baperking dak bamaham baga jinglet jingwan hapleng jang kinong Shanghai bat kinong kais nyang haki jakaris nyang kala banang pensapriang syusyu yakani ke jingpang Itu kering kita kejut kum em de bai ko pertit to African swine flu dekat dalam kering itu kejut ko menyiuk kita ke vaksin A tinggi vaksin wan ke besar dan pukul amai dayak MU wan man immunity le ko ye chai te ini gi we are ko man kan te en bun berapa persen dayak dalam tempat kini tu kedut ko ile ngeliang department ngeliang office yang ini cengceng lah duk penciar sawar ai ki bru le jinduk yo ki wayap ki kami to bun sin mana yak ki satu jinduk yo ki kita itu enjai pi jing roy garisnya hanya distrik ile man go sedet aku ha kadang te jing yap bun go yap tentip kawan wong gitu go yap tigisnya po distrik to man jing kai to bun man peti ile to pentip to bun gitu go reform go rabun chane bun isnya yang kita rap pentip ki ini we are bun man Kipulit ke East Giant Hills kilala banlap halor ke jing syak penyap jeng uwei urang ba beriu ya ubala pentip bu ulaja rengai nadu ubenai baladap Kipulit kilakem nyalai ngot kibas syak keno dan keti hakani kakam kini kintop ya Kumar Barman saupu saus nam karta na kokra jahar Assam ubasa mentah sement bazar umpleng Ujoy Sharon Barman Laipu Prasnam Karta na Chirang District Assam ubasaru hasiment bazar umpleng bat utensing dekhar ubajukhat kerteng kumu arki Laipu Sausnam Karta na kasnong mulat Sumer Meghalaya kadkum kejingya thu kipulit ya ukersyan lam urong ubala jarangai na duka khatsantarik ujilio rengkat bat kakali jang lakin no bala ra bor la penyap bat la bret ya kamet jong syakawei kapar doyong bala I no hakasnong rembai dongkon hadien kejing jing tip na kejing tokit ya ki bala syakam ki pulit kilalap ya kamet jong bala klat ka jing yarap ka state disaster response force ka search and rescue team bat ka fire and emergency service bat ka district forensics crime scene unit kabala lumru ya ki sakhi ki pakongsan na ketiga jaka Superintendent of Police Shailendra Bamania ulaong bagajing tokit kandang ya chakman banlap ya baro kajing shisha bat kidaw ki bayaday bat kani kajing ja kajing pur jong ki knyang kala penjulor jur ya kajing thong riu hadam hadong ston bat habun teli kishtong jong ka West KHASI Hills District kinong rap kilaong baki knyang kila bami ki riu hadam shaban on kabala penlong ya bun benta jong ka jingyo lomba omla shu ban bam lani bandi kani ka jingwan ki knyang kalak ta jur ya ka jingmi uriu hadam hakani ka samoy ot bat ka kong latian walang kaweni ki nongram bala shakta kalaong bakani ka jing julor kalawanra ya ka jing du nong pisa ka bakraw ya ki long yen ki bashani haka kamrap ban kamay jakpo Watla ka jingrap riu hadam kala syak takjur hindray kinongrap kilaong baga jingmi jong usok brap ni passion fruit kala long ka babha ha kani ka samoy ni hanos nem kalong kam nu ka usai kadai ta ong cerong bloi wa kano nyang kano ka soru hadu ta ong ki khon boro hadu hata wa sem cum soi boro chubim nyang luka nga puchang ong ai sendai dawai boro muntoi re dah klo apo ka mu nyang wen safta we tolong soru wen no bo dah klo ka tau wen no na koi kamna Katkum UCMD ke MEECL Sanjay Goyal ulaong baka jila Meghalaya kanom yo ma kinu-kinu ki jing pinwit ha ka jing sam ya ka boarding watla ka jila ka dan hapadeng ka jing duna hapslap uong ba watla
Uang bawat lah kan ikajing duna hap slap kala pentut ikajing penmi boarding hak projek umyam bat mentudu leksha. Hindai katolong umyam kadang yai ne hi kam hajrong batnya ka ba menchim snam. Ka MEECL kala don lupai ka boarding ka ban ne Islam ka boarding sngi bala penyesno bat kala penbiang ru syu sakatu kat ni kejing penmi boarding nak benta upenai naitung bat nailar kenang ba omwan ra jing thut haga jing sam boarding. Kajela kadang yai war ru ye projek penmi boarding kenang ban la ban pendap ya kajing dan kam kaban mi hakalawe. The previous month, say for the month of June, which is generally a month of good rainfall for us, so that there has been a definite deficit, and because of that, the MECL has reworked out its entire strategy for generation of power. And we have activated our requirements from our long-term agreements under the thermal procurement which we have, as well as the power which we are procuring from the solar generators. So that we have slightly ramped up in view of the deficit rainfall. But overall, our situation remains quite comfortable. Kasorkar Meghalaya kala sedang banweng ki wayar kibel bala thain sokerrat hakendai lahat kum shibenta gajing pen khod bat gajing pen itanat ya kasor haswa ban sedang ya ka National Games. Layo I bekinong tre kila sedang banweng bat pendu no iki wayar rim ki bom pendon kamsyo kat bakitu ki badang longpat lalum pen wandur renti bat tes kembha hiki pos. Wala ompat shem la penmi ya kanu ka jingtho ka betikna kanika kam kala sedang hadian ba umenteri rang ba ka jela u konrad ki sangma udang syudap ban penbenasyan ban wengno igijing sokerdot ki wayar kibel hakeleng ka sor Shillong ban kenti igijing sngan ki padba ban penpu ya ka sor ban penlong ya ka saudong saukun jang ka sor ka ba khamha haswa kanika lempung yale kai bekerpang. Mentang nya pas ki Khubor na kalengatan chatay lami ngi. Kajila Nagaland kalayo ya ka Aadhaar Seva Kendra kapaningkong kabalapli pa Hapurana Bazar Dimapur. Ya kani ka jing shakri lapli da u advisor ka Sarkar Jila na kabenta ka Tribal Affairs bat election to Vihoto Ayemi. Habakran hakajing yalang u Ayemi ula banjur yakajing donkam jong ka Aadhaar. Hakaban pentikna bakipat ba kidang yo klem jingwet yakajing shakri bapher jong ka Sarkar kintup yakapuli puthi pat kiwei pat ki kampat ba. Ula pentipru bakajing shakri ban penbaha ni penkela yaki biometric details kin klem jing sio hadu kalai potarik unai luar. Ka Aadhaar Seva Kendra kalala ban penyat hadu arspa san potali ke jing thap kerteng thamai bar ke jing pen kala Aadhaar hakasisni kanika jaka jing shakri kan play habaro kisni jong katayo latno hakisni shuti padba. This is the first operational and the first ever ASK which is being built in Nagaland. This is today a significant milestone for the state of Nagaland as well as UIDI and Regional Office Guwahati that we have been able to establish this. This is a long cherished dream which has come true today, and I am thankful to each one of you for coming out today. The ASK has a capacity of over 250 transactions every day as on date when we have established this, and this can further, if the need arises, can be enhanced or increased. Now, coming to this, our Aadhaar is a mandatory for every citizen of this country, and most importantly, the children below the age of 5 and at the age of 15, the so-called MBU, mandatory biometric updates, is conducted on 2 occasions at the age of 5.
because these are a group of people who goes to school. And for your admission in school, for your scholarship, for your entrance exams in various capacity, various entrance exams, you need Aadhaar. Mentangin niya pa Shigi Khubor na kalingkari. Menteri Kesorkar Pedeng Upiyus Goyal ulakan tu iki jela ban bo iki jing shalan kum ka we ni jing dan kam ba hak madu bat pen klan ya jing trailang ha Pedeng Kesorkar Pedeng bat ki jela ban poi syakathong ban kot hadu shitrilian ke jing shalan ha ka jing alang Board of Trade bala penlong ha New Delhi ulak kedawi ki mat ki bekong san ki bekentop ya ka Bhavya Industrial Park Scheme ba ke Export Promotion Mission ba arpusan hajar klur tingka ban kershan ya ki Micro Small and Medium Enterprises lani ki MSMEs bat ban penbha syaka jing yo benta ha ka yo yadi thiet ha ka leng ka perthai ulawan ra ru ya ka kerdan jong ke India ha ka jing shalan ka bakot komba pras pa ndriu pulai billion EA ha ka snam mang tingka jong u arhaja arpusan arpundriu da ka bapan artat ikilat jing penthamai ban penkio shu ya ka jing khai. So we will be training 1,000 young men and women who will then be deputed to all your states and to your districts. If we can get local people, we'll try to get local people so that language is not a barrier. And every district in the country, our desire is should become an export hub. And with that intention, our aim is not small. Our aim is to grow in the current year. We were 863 billion last year. We want to grow to $1 trillion export this year. And to reach 1 trillion, our goods export will have to increase from 440 to about 530. $90 billion increase. That is 17% growth in goods. Ka Gujarat Anti-terrorism Squad kalakem prangut ki beriu ki balakin no baki don ka jingya day bat ka seng kam pentriam balakhang ka Jaish-e Mohammed ka badon jingya day bat ka Pakistan. Yakani ka jing khengra la penlong haki binta ba pher jong ka Gujarat bat Madhya Pradesh. Katkum ka jingya thu jong ki he officer ka Anti-terrorism Squad la ong baki ni ki bala syak kem ki la don ka jingya kren bat ki beriu ki balakin no baki penyat ya ka seng na Pakistan. Lakin no ru ba kidang persyang ban seng ya kakin hun terekam jang ka seng ha Gujarat bat ban pensaprang ya ke jing hikai ki bayadei bat ka jinglong yakin at da ka ba penkelai ya ki ka jing thu jang ka Jaish-e Mohammed syak ktien Gujarati ha ka jing khnara ki bor penyat ke kurum hadu arspa san phosau teli ki tiar bat ki jingdan jing em kinthop ya ki lama jang ka seng balakhang ki pulit ki lalapru ya ke jing yadai hakalyang ke jing yat pisa ki balaken no ba ki yadai bat katika seng ya ki bala syakem lapha syaka polis custody na kabentak hat sausngi kat ba ka jing toket kadang yat syakmat ban lap iki wei pat ki jing shisha ki bayadai bat kanika kam. हाल ही में कुछ समय पहले गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बनासकांठा पाटन के आसपास के एरिया के कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं और उसकी जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक एक्टिव नेटवर्क बना रहे हैं, उनका एक छोटा ग्रुप बना रहे हैं. इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया. एसपी के सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के साथ में वायरलेस पीआई डीवी राठौड़, वायरलेस पीआई कृपाल, वायरलेस पीएसआई मनाल शाह, वायरलेस पीआई मयंक झाला, पीएसआई मनीष पटेल और डीवी रबारी और साथ में कुछ और अधिकारी कर्मचारी साथ में जुड़े. इन लोगों ने इस इनपुट को थोड़ा वेरीफाई किया. इसके ऊपर वर्कआउट करने पे ये फाइनली कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए जो कि इस तरह की एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं. फाइनली परसों शाम तक जब ये कंप्लीट ये लोग आइडेंटिफाई हो पाए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने सरकारी पंचों की रिक्विजिशन की और उनको साथ लिया गया. Mentangnya pais ki Khubor ya lekai.
Ka district level inter-school Subroto Mukherjee Cup Arhajar Apundrio ha East Giant Hills kalapoi no Shakabakut kabala penlong Hamadan East Giant Hills District Sports Association Football Ground haden chinrum hadien kumbalai tayo AA jongka jingale kai football kabashit ram ka step by step secondary school kala job ha ka kerdan under 15 jogishin harang ka wapung higher secondary school kala job ha ka under 17 jongki shinrang hadien ka jingi shoot penalty ka be itanat bah kat ba ka Lotus Secondary School kalala banhara ya ka jing job ha ka kerdan under 17 jongki kentei ta ka jing job ka ba da arkol la ka wei haba ai jingkran ha ka jing pen ha perda u district school education officer u ar ding do ula ai jing yaro ya baro ki ken hun ki balai shim benta ha ka ni ka lempong bad ula ai men siam ki ken hun ki bala job bakin le bha ha ka lempong jela ka ban salong shen ha ka jing lam sam kusnam la sam ki kusnam shaki ken hun ki bala job ki bawan baar batru shki nong yale kai shimet ki bala pen i ki jing yale kai bakar pang ga jongki. And I just want to congratulate to all of teams, no matter you win or you lose, but the main spirit, the main thing is the spirit of participation. So I congratulate also to the winning team who will represent our district. Remember that you are present in the district, so do well. And I hope you will bring honors to our district. And to the result of the result in August next time. And I've seen, I think you will, all of us, but you came here not only play football, but I know you have done so many things. I know you have talent, skill in football, but you learn also to be a leadership, to be disciplined, to be humiliating each other, and that's all. So, Yo jaka ke Egypt ha ka kala ka bakhat rio hadin ka jing job ha ka jing shoot penalty persha e ka Australia hadin ka jing ya khat ka ba ka way la ka way ha ka extra time ha ka ni ka jing le ka ya ka FIFA World Cup arhajar apun rio jaka kala ka ba live hu ar ha ka way na ka jing ya khun be itanat pat pins ear kari ya le ka badang mi thamai ka Cabo Verde ya ka ken hon ka ba la du ha ka World Cup baladap kari Argentina Henry kalala banyo khorpat ya ka jingjab basalit da laikol la ar hadin ke extra time ka balalong ha Miami Stadium. Baro artli ki jingyale kai ki lalong ki ba itanat ki bala penra men siam ki nong kershan bat ki bala sakhi ya ka jing pinkut bompoi perkhat ki ba pen pai ka jing shit ram jong ka ni ka kala ka balai phu ar ki result jong ka ha ka bakut hi ka pen pai ka jing long bomla ban batay lupa jong kani ka jingale kai kat ba ki ken huan ki kani nakabenta ban poi shaka kala ka bakhat rio temen tapan ngenya pet ka jinglong jingman ka sun bleng hakeleng ki benta jong ka jila hatura ka jingkhriat kalang 4 degrees Celsius ba ka jing shet kalong 5 degrees Celsius ka jing ngam ka haw kalong ndriu po pra na ka shispa ka jing hap slap kalong san 0.9 milimeter haba phai pat shanong ba Shillong ka jing khriat kalong khat pra degrees Celsius bat ka jing shet kalong 4 khandai degrees Celsius ka jing ngam ka haw kalong ndriu po nyo na ka shispa ka jing hap slap kalong 0.9 milimeter ka ba ha jo wai pat ka jing khriat kalong khat khandai degree Celsius bat ka jing shet kalong 5 degree Celsius ka jing ngam ka haw kalong ndriu pho saw na ka shispa ka jing hap slap kalong san millimeter ka sun beneng kan rang habon ki benta hat tura Shillong ba jowai hasha bangin poi shakapakot jong katup Khubor ngenya pet biang sashisien yakimat ki bakong san Bu Menteri Rangpa Gajela u Konrad ki sangma ya umau nongrim na kabenta ga jingte ya ka yung school batmai jong ka Sokha Government Higher Secondary School. Sapriang ka jingpang African Swine hakeleng ka East Giant Hills kintu katanat veterinary ya ki nongra ban kentip mardor ya ka jingyak jongkisnya.
Khot Menteri Kesorkar Pedang Piyush Goyal ya jela ban bo akhmat ikijing shalan bo thong kombashi trillion hagajing yalang Board of Trade. Badra ke Egypt hagajing shoot penalty persya ke Australia, yorong ke Argentina da kajing job pasalit hake extra time persya ke Cabo Verde. Teparlok katung ilapoi syak pekut jang ketup Khubor jangi mentakastab haduk pengindaya syambiang bat pi la shibet ke janmiet kublai pi baro.